Dobrodošli u srpski gameplay, još jedan tutorial kako napraviti šifrovana vrata u Minecraftu. Tako da prva redstone kombinacija koju ćemo koristiti jeste ovakva, znači idete dve baklje, redstone između i redstone baklje ovdje. Sad, kao što vidite ona je ugašena. I onda ide samo dva signala i dve poruke. I sad ovdje ću staviti kao neko svetlo. Čisto da možemo da vidimo. Sad, ako povučem ovu poruku, ništa. Ako povučem ovu polugu, ništa. Ali ako povučem obe poluge u isto vreme, kao što vidite, sve to se upalilo. Sada, kako će ova šifrovana vrata izgledati? Treba nam kao jedan zid. Sad, na ovu tehniku možete napraviti znači možete koliko god kombinacija da imate. Znači možete 9 brojeva, 1000 brojeva, dobro, 1000 brojeva malo previše, ali može. Zašto ovu kombinaciju možete ponavljati, na primjer možete uraditi ovako. Da, na primjer, za ovaj signal možete napraviti još jedan ovako. Na primjer. Da, demonstrirat ću vam ovdje. Sad stavimo ovako su da poluge. Sad. Ups. Naprimjer, želite da šifra bude ova. Stavit ćemo 4 brojeva. Naprimjer, 4. Želite da budu to. Šta želite uradite? Stavite ovako repeater. I onda ovako. I koje je sljedeće? Ovaj skroz gore. Ovako. Da. I kao što vidite, sad je ovo upaljeno. Sad, da bi, pošto su ovo sad dve cifre, da bi bilo 4, evo što želite da uradite. Sad, koje su dva sljedeća broja, znači ovaj, da, to, znači ovo možete ovako, uradite. Ovdje ćemo staviti repeater. I ovdje ćemo staviti repeater. Ne. Ovdje. I još jedna cifra, koja je još jedna poluga, ova u centru, i mislim da je ovo. Da. Sad je ovo malo problem. To možemo da rešimo ovako. To je dalje da je signal daje. Samo ovo provučem ovamo. Stavimo repeater ovdje. Sve to povežemo. I imate izlaz. I sad šta želite da uradite? Ostavite još jedan repeater. Čisto da ostane signal. Ne, nisam to trebao. Stavite ovako dve. Kao što vidite, to ima. Sad, šta želite da uradite je ovo. Veoma jednostavno. Želite ovo da spojite u još jedan ovakav mehanizam. To se radi veoma prosto. Znači nije ništa teško. Uradimo ovako. Ne. I sad ovdje stavite dva svetla. Sad. Znači, ovo nije nešto veoma komplikovano. Znači, ovaj mehanizam je veoma važan. Sad, na primjer, ako ja ugasim ovu, svetlo ne gori. Ako ugasim ovu, na primjer, svetlo ponovo ne gori. Upalim, gori. Ako Ne, ovo nije uopšte signal.
ovo. Čekaj, koji je signal uopšte? Aha, ova skroz dole. Ova, da. Ugasim nju, ne radi. I ako ugasim ovu, signal ne radi. Ali ako ih upalim sve 4 u isto vreme, ne radi. Sad, na primjer, sad to možete uraditi ovako. Možete raditi ovako. Što ćete vjerovatno i raditi? Vjerovatno želite ovo da stavite za vrata. I stavite iron. Stavite ovo da vrata. Da, evo. Sad su vrata otvorena i sad samo stavite zid ovdje. Ovako. I stavite zid i sa one strane. I ako ne pogodi šifru, vrata su zatvorena. Ono što to ćete želiti da uradite ovako. Čisto da. Palim. Super, vrata su stvorene, mogu da uđem. Kao što sam rekao, ako želite da uradite u više kombinacije, sve što trebate da uradite jeste da napravite još jedan ovakav mehanizam i da ovaj i još jedan takav povežete u još jedan ovakav i samo nastavite to praviti, možete napraviti koliko god kombinacija. Tako da to bi bilo što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali i da vam je ovaj tutorial bio koristan i ako jeste, lajkujte stvarno izdači i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!